Iyo wumvise ijambo jenoside ushobora guhita wumva ubwicanyi ndengakamere. Ijambo jenoside ryaturutse ku magambo abiri. Genos rivuga itsinda cyangwa se ubwoko bw'abantu, na side rivuga kwica. Ryatanzwe bwa mbere n'umunyamategeko w'umunyapolonye witwa Raphael Lamokhin. Jenoside ni ijambo ryo kurimbura mu buryo bw'amahano abantu bo mu itsinda runaka rishingiye ku bwoko, idini cyangwa se inkomoko ishingiye ku bitekerezo bya buri umwe cyangwa se mu buryo bwa politiki. Jenoside ni icyaha gikomeye cyane kandi ni nke cyane zemewe n'urwego rw'umuryango w'abibumbye cyangwa se urukiko mpuzamahanga rwa ICC. Byatumye jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 iza ku mwanya wa mbere kuko yemewe n'umuryango w'abibumbye ndetse n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda. Yakozwe mu minsi 100. Abatutsi barenga miliyoni 1 barishwe, wari umugambi wa leta y'icyo gihe. Hari kandi jenoside yakorewe abayahudi mu cyise Holocaust hagati y'umwaka w'1941 kugeza no mu mwaka w'1945. Yemewe na Loni n'ibihugu byinshi. Yakozwe na leta y'Ubudage iyobowe na Adolf Hitler. Abayahudi barenga miliyoni 6 barishwe, hishwe n'abandi batari abayahudi harimo n'abaromani, abahuje ibitsina ndetse n'abafite ubumuga. Hari kandi jenoside yakorewe abanyarumeniya hagati y'umwaka w'1915 n'1926. Yakozwe na leta y'impinduramatwara y'abanyaturikiya. Yakozwe n'abo muri Empire ya Ottoman. Abanyarumeniya barenga miliyoni 1,500,000 barishwe. Yemewe na za parlement z'ibihugu byinshi harimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubudage, Canada n'ibindi. Hari jenoside kandi yabaye muri Bosnia Srebrenica mu mwaka w'1995. Yabaye mu ntambara hagati ya Bosnia na Serbia. Abasirikare ba Serbia bayobeye mu kwica abasivile b'abayisilamu b'abanyaserbia. Abantu barenga 8,000 barishwe mu munsi umwe. Yemewe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha mu byaha byakorewe mu gihugu cya Yugoslavia. Izi ni indengakamere z'ibyaha zifitanye isano na jenoside zitigeze zemerwa ku mugaragaro nka jenoside. Aha twavugamo nka Cambodia hagati y'umwaka w'1975 n'umwaka w'1979. Ubutegetsi bwa Pol Pot bwishe abantu basaga miliyoni 2, bimwe babyita jenoside, ariko Loni yabyise ubwicanyi ndengakamere, crime against the humanity. Darfur muri Sudan, ingabo za leta n'indi mitwe yitwaje intwaro barashinjwa ibyaha byibasiye inyokomuntu kuko abantu barenga 300,000 barishwe. Rohingya muri Myanmar, ubumwe bw'amahanga bwashinje leta ya Myanmar mu kwica abantu bo mu bwoko bw'Abarohingya, ariko nta cyemezo cya nyuma kirafatwa kugeza uyu munsi wa none. Jenoside ntabwo ari ubwicanyi bwose, igira ibipimo byihariye bigomba kuyiranga kandi bigomba kubahirizwa kugira umugambi wo kurimbura itsinda runaka, harimo kwibasira abantu bashingiye ku bwoko, idini cyangwa se ubwenegihugu, ukongeraho amoko. Uko bikorwa, uko bipangwa kandi bihamye. Aha tugeze ubwo umaze kumva jenoside zabayeho ku isi zikemezwa n'umuryango mpuzamahanga, ubwo wamaze kumva impamvu y'iki kiganiro. Kuki jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ari imwe muri jenoside zibasiye inyokomuntu ku buryo buteye ubwoba ku isi hose. U Rwanda n'Abanyarwanda bari kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ku ishuri ya 31. Iyi jenoside yakozwe ite? Yateguwe ite? Aha ni kuri Bwiza Entertainment. Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ni imwe mu ndengakamere zabayeho mu kinyejana cya 20, aho abatutsi barenga miliyoni bishwe mu gihe kingana n'iminsi 100 gusa, guhera ku ya 7 Mata kugeza mu ntangiriro za Nyakanga mu mwaka w'1994. Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ntiyabaye impanuka, ahubwo wari umugambi wateguwe igihe kirekire n'ishyaka ryari ku butegetsi rya MRN, Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement, ryari riyobowe na Perezida Juvenal Habyarimana. Ibi byagaragaraga mu bikorwa nko gutegura lisite z'abatutsi bagombaga kwicwa, gutoza interahamwe, umutwe w'urubyiruko rwa MRND, gucengeza urwango mu baturage binyuze mu mashuri ndetse no mu itangazamakuru nko kuri radiyo ya RTRM n'ibinyamakuru nka Kangura, kugura intwaro z'amacumu, udufuni n'izindi zifashishwaga mu kwica abatutsi. Uruhare rw'amahanga muri jenoside. Amahanga yagize uruhare rukomeye nko gukererwa, kwivanga ndetse no gukumira ibyakorwaga muri icyo gihe. Loni ntiyigeze yohereza ingabo zihagije zo gukumira, nubwo zari zihari. Iz'abamintwari zari ziyobowe na General
Romeo Dallaire. Ibihugu bikomeye nk'Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntibyigeze bitabara, ahubwo byahisemo gukura abaturage babyo mu Rwanda, bareka abatutsi baricwa. Raporo zitandukanye za nyuma ya Jenoside nk'iya Mucyo ndetse n'iya Ducre zagaragaje uruhare rwa leta z'amahanga mu gushyigikira ubutegetsi bwari buriho icyo gihe mu gukora Jenoside. Raporo ya Mucyo ni inyandiko yakozwe komisiyo yari yashyizweho n'igihugu cy'u Rwanda. Iyo komisiyo yari iyobowe na Jean de Dieu Mucyo wahoze ari minisitiri w'ubutabera, nyuma akaza no kuba senateri. Mu byo iyi raporo yakoraga hari no gukusanya ibimenyetso by'uruhare bw'Ubufaransa muri Jenoside. Naho raporo ya Ducre ni inyandiko yakozwe n'itsinda ryari ryashyizweho na Emmanuel Macron, perezida w'Ubufaransa mu mwaka wa 2019. Ryari riyobowe n'umuhanga witwa Vincent Ducre. Mu byo yakoraga byari ukwiga no gusesengura uruhare rw'Ubufaransa muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Izi raporo zombi zatumye habaho ukuri ku ruhare rw'amahanga, bituma hanabaho gufungura urubuga rwa diplomasi mu buryo bw'ubwiyunge hagati y'u Rwanda ndetse n'Ubufaransa. Perezida Macron we ubwe yaje mu Rwanda mu mwaka wa 2021 gusaba imbabazi mu rwego rw'igihugu cye. Ni ngombwa kumenya ko Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994 itari impanuka cyangwa se igikorwa cyari gitunguranye, ahubwo cyari igikorwa cyateguwe neza kandi mu gihe kirekire. Nubwo ishyirwa mu bikorwa ryayo ryabaye mu minsi 100 yose, reka dusuzume noneho ko Jenoside yateguwe dushingiye ku ngeri zitandukanye: gufata icyemezo cya politike ndetse n'ibikoresho byakoreshejwe, uburyo bwo kuyitegura n'ababigizemo uruhare. Aha turasangamo gushinga ideoloji y'urwango, kwimakaza amacakubiri ndetse n'ubusumbane. Kuva mu gihe cy'ubukoloni, Abatutsi basobanurwaga nk'abantu badasanzwe, abandi bagasobanurwa nk'abasanzwe. Ibi byimakaje ivangura n'urwango. Leta ya Kayibanda hagati y'umwaka wa 1962 1973 n'iya Habyarimana hagati y'1973 kugeza mu mwaka wa 1994 zashyizeho politiki y'irondabwoko, zitanga amahirwe ku baturage bitewe n'inkomoko yabo. Habaye ibikorwa kandi byo gutoteza Abatutsi, kubirukana mu mirimo ya leta no kubavana mu mashuri. Propaganda noneho y'urwango, amashyaka nka MRND, ishyaka rya Habyarimana, itangazamakuru nka RTRM n'ikinyamakuru Kangura byabaye urusaku rw'urwango, bifata Abatutsi nk'inzoka. Hakomeje kugenda hubakwa ubushobozi bwo gukora Jenoside, harimo nko gutegura imitwe y'abicanyi. Interahamwe n'impuzamugambi zatojwe ibikorwa by'ubwicanyi zari imitwe y'ishyaka ya MRND na CDR, zikaba zari zaratojwe imyitozo ya gisirikare, zahawe ibikoresho harimo intwaro, imihoro n'ibindi. Leta yatanze intwaro ku bayobozi b'imidugudu n'ahandi, ibyo bikaba byarakoreshwaga mu kwica. Raporo zemeza ko imihoro yatumijwe ku bwinshi kuva mu mwaka wa 1992 kugera mu mwaka wa 1994. Habayeho kandi gukusanya amakuru y'Abatutsi n'imiryango yabo mu byiciro byose: abarimu, abakozi ba leta, abacuruzi ndetse n'abandi. Ayo makuru yakoreshejwe kugira ngo abazicwa bazamenyekane neza. Hari kandi gushimangira ubutegetsi bushingiye ku bwoba n'urwango. Inzego z'ubuyobozi zasabwe gutegura Jenoside. Abayobozi b'amakomini, abitwaga ba sous-préfet, n'abayobozi b'ingabo bose bahawe amabwiriza. Inama z'inkiko zagiye zikoreshwa kugira ngo Abahutu bakangurirwe kwanga Abatutsi. Gushyirwaho kwa gahunda ya civilian self defense. Leta yavuze ko abaturage bagomba kuyirwanaho, ariko byari uburyo bwo gutegura ubwicanyi. Ibyo byatumye abaturage batangira kwitegura kurwanya umwanzi icyo gihe, ariwe Mututsi. Hari impamvu kandi zo gukoresha impamvu za gisirikare nk'impamvu yo gukora Jenoside, aho leta yitwazaga intambara hagati yayo n'umutwe wa RPF Inkotanyi washakaga kubohora igihugu. Nubwo hari ibiganiro by'amahoro yarusha muri Tanzania mu mwaka wa 1993, bamwe mu bayobozi ba MRND na CDR ntibigeze babyemera, ahubwo bateguraga Jenoside. Hari ibimenyetso bigaragaza ko Jenoside yateguwe mbere y'uko indege ya Habyarimana iraswa. Kwitwaza noneho urupfu rwa Perezida Habyarimana ku wa 6 Mata umwaka wa 1994, indege ya Habyarimana yararashwe ahita apfa. Ibyo byabaye imbarutso ku itangizwa rya Jenoside, kuko mu masaha make interahamwe n'ingabo zahise zitangira kwica Abatutsi ndetse n'abatavuga rumwe na leta. Muri make, Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994 yateguwe muri izi ngeri dushobora kuvuga mu buryo bw'incamake. Hari ideoloji, kwimakaza urwango n'amacakubiri mu buryo bw'ubwoko. Hari kandi imyiteguro y'abaturage, hari nko gutoza interahamwe, gukoresha intwaro ndetse no gutanga urutonde rw'Abatutsi bamwe mu bakomeye bari mu gihugu. Ubuyobozi gukoresha inzego za leta mu gutegura ubwicanyi. Hari kandi itangazamakuru, gukwirakwiza urwango no gushishikariza abaturage kwica. Radio RTRM, Radio Televiziyo Libre de Mille Collines, ni kimwe mu bitangazamakuru byifashishijwe nk'intwaro mu kurimbura Abatutsi.
RTLM yatangijwe mu mwaka w'1993 ishingwa n'abantu bari begereye ubutegetsi bwa MRND, ishyaka rya Perezida Juvenal Habyarimana. Iyi radiyo yavugaga ko ari ijwi rya rubanda, ariko mu by'ukuri yari igikoresho cya politiki n'urwango. Abari bayoboye RTLM harimo Ferdinand Nahimana, umuhanga mu mateka, na Jean Bosco Barayagwiza, umwe mu bashinze ishyaka CDR ryimakaza ingengabitekerezo y'urwango. Uko jenoside yaje guhagarikwa. Jenoside yaje guhagarikwa n'ingabo za Front Patriotique Rwanda cyangwa se ingabo za FPR Inkotanyi, zari ziyobowe na Paul Kagame. Izo ngabo zatangiye urugamba rwo kubohora igihugu ka 1990, ariko jenoside itangira mu mwaka w'1994 nibwo zashoboye gufata ibice byinshi by'igihugu kugeza zifashe Kigali muri Nyakanga mu mwaka w'1994, zibohora u Rwanda n'abasigaye mu gihugu. Nyuma ya jenoside, leta yashyizeho ubwiyunge bw'igihugu kugira ngo abantu bongere kubana mu mahoro. Hashyizweho ikigo cy'igihugu cy'ubumwe n'ubwiyunge kigamije gushyigikira indangagaciro z'ubumwe. Abarokotse jenoside n'abakoze ibyaha bya jenoside baraganirijwe, bamwe bemera icyaha basaba imbabazi, n'abababarira batanga urugero rw'ubumuntu. Hakozwe ibikorwa bitandukanye by'ubwiyunge, harimo ingando, itorero n'amahugurwa y'ubumwe n'ubumwe bwiyunge mu mashuri no mu baturage. Hari kandi inkiko gacaca. Kugira ngo ubutabera bugerweho mu bihe bitari byoroshye, hashyizweho inkiko gacaca zishingiye ku muco gakondo w'Abanyarwanda, zafashije kugaragaza ukuri kw'ibyabaye. Zaciye imanza ibihumbi amagana, zigaha ubutabera biciwe ndetse n'abarokotse jenoside. Zafashije mu kugarura ukuri no gufasha Abanyarwanda kubabarirana. Ntitwasoza tutavuze uko jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 yasize igihugu gisenyutse. Abatutsi basaga miliyoni barishwe, abandi barahungabana cyane. Ubukungu bwarasenyutse, amashuri n'ibitaro birangizwa, abana benshi basigaye ari imfubyi, abagore benshi basambanyijwe mu buryo bw'agahomamunwa. Hari kandi ingaruka zikiri ku mubiri no ku mutima, harimo ihungabana ry'igihe kirekire. Buri mwaka u Rwanda rwibuka jenoside yakorewe Abatutsi guhera ku ya 7 Mata kugeza mu gihe cy'iminsi 100, hibandwa ku kwibuka, kunamira no guha icyubahiro inzirakarengane, gukomeza uburezi ku mateka mu mashuri no mu biganiro rusange, kubungabunga inzibutso nka Kigali Genocide Memorial, Murambi, Nyamata, Ntarama n'ahandi hatandukanye mu gihugu hose, gutanga amasomo akumira kugira ngo jenoside itazongera kubaho ukundi. Ubu Abanyarwanda baribuka jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Jenoside yakorewe Abatutsi ni isomo rikomeye ku Rwanda ndetse n'isi yose. Gukomeza kwibuka ni inshingano ya buri munyarwanda. Tuzubaka ejo hazaza heza dutekereza ku by'ejo hashize kugira ngo amateka atazisubiramo. Njye ndi Bwizi, ahangane kuri Bwizi Entertainment. Twibuke twiyubaka.